Para aking espesyal ang intensyones dari Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Deirit, Socorro Garma and Family, Bridget Ingal, Benedict Gerald Razon, Kirby Neil Garcia, Zarina and Patricia Foronda, Lori, Romel and Rashid Medina, Prima Kiwa, Rolly and Eder, Rolin Ann and RJ, Rebecca Gomez and family, Jerome and Patrice Mercado, Alan, Joy Ren and Kiona Balbido, Marina Laroya, Joe Marhison and Maris Tulio. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan da Remigio Pangan, Peri Deirit, Rose Tiglao, Clarita Doruelo, Irene Autencio, Pauline Deirit, Milger and Antoinette Javier, Nora Miranda de Dote, Paz Miranda, Rebecca Gomez and family, Archimedes and Mary Joy Reyes, ading sablang kapatid amasakit. Para king pamantabi at proteksyon ng Banal Espiritu king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. and Amelia Julian, pamilya ng Bert and Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ng Eusebio at Norma, pamilya ng Andrea David. At para kingalanggang kapainawan na rin kapatid tang Miyango Biedi, Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Benjamin Sr., Carlos, Corazon, Angelita, Francisca, Cesar, Merla, Olga, Cristeta, Mariano, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romwald, Lionel, Oliva, Maria Cecilia, Cesar, Wilma, Villa Hermosa, Walt, Oscar, Walter, Ana Maureen, Cesar, Maria Clarisa, Amando Sr., Estela, Narciso, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando, Lai, Seferino, Angela, Rustico, Petra, Claro, Oliva, Rufino, Ramillo Sr., Victoriana, Basilio, Richard Jules, Sar Noel, Jacqueline, Agaton, Consolacion, Virgilio, Melencio, Eloy Sr., Purita, Romeo, Maria Remalin, Remedios, Peter, Joaquin Christopher, Rosa Angela, Susan, Elpidio, Olivia, Gaudencio, Elsie, ading sablang kaladwa king purgatorio.
Mititipon tamo, king lagyo ng ipa, ampuan ng anak, ampuan ng banal na espiritu, Amen. ing ginuman tabeya ke kayo, At keka antemuri. maya pabengi po ke kayongan, Mayap abengi po among. kapatad batang maging karapat dapat magmasusi kareting banal na misteryo, sisyan talapa mo rin ke katang kasalanan, at anyawaran tayong lunos, ing pakalulo ng Ginoo. Aminan ko, King Diyos, Ama pamakalulu, at kaya kayo kapatad, imikasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ang pamanyapat King Marok, at King pamagtapat kong gawa, King Mayap, asakot ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinita, ipanagapu ko kang Nuan Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang anghelang pon banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutam. ing Diyos sa labos mahipaya, pakadalwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katamo sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, alang-alang karing merito, ning pamaylasan ning bugtong mong anak, pagkalaman mo kaming panibayong sikanan, uling ing sarili ming kainan, alang daralake kami, nune mo pawang kabigwan, king arapan ning dakalakaligaligan daralanan mi. Itiadwan mi kaya ka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ang anak mo, mabibiyang pon magari kambe mo, king kami itong aning banal na espiritu, Diyos, manggaman, king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isayas. Nga nang sasabi ng Ginoo, Oy ni ing kakong talasuyong kakong pasiklangan, ya ing kakong pinili at binakong matula. Kitmuan ke king kakong upaya at king balang bansa, idala na ing justisya. Eya kulisak o itasman ning siwala na, o magsalitang masikan karing dalan, ing mebalbalatimbo ene paklian, ating undap-undap pasulu ene patdan, karing sabla ibyena ing justisya. Eya milako kapanayan o minalog, at itatagne ing justisya king yato, ing turuna panayan da ring bansang at yuking marayo. Lelanganan na ng Diyos ding banwa, at layon lidlad na, inubog ne ing yato,
at ding sablang bage, karin mabibye. Dinina na lang bye, at pangisnawa, ring sablang tao. At ngeni ing ginong Diyos sa sabyana, king talasuyo na. Ako ing ginu, ing minawos, at minye upaya keka. Banke kang pagsikapan king yato, matupad ing justisya. Kapamilatan mo gawa kong kasunduan, karing sablang tao. King kapamilatan mo, karing bansa, sala ibiyeko. Ding matada ring bulag, keka lang ibuklat. At ibulos ding at yupa kaluklok, karing sukulan, maralumdum. Hing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo po ring dalit, ing ginuya ing kakong sulo at kaligtasan. Ing ginuya ing kakong sulu at kaligtasan. Ing ginuya ing kakong sulu at kaligtasan. Ninuing kakong pitakutan, king panganib ing ginu ingatan ako. Ninuing pitakutan ko, Ing ginu ing kakong sulo at kaligtasan. neng lalapitan danako, ban paten ding emaya patao, deting kakong kalaban at kapag kamwa, ilaring mismong mitakid at mibulang. Ing ginu ing kakong sulo at kaligtasan. Kubkuban dako man ding dakalakawal, kumurin mitakutan. Sagu para kako ring kalaban, ing Diyos yapamurin ing kakong panaligan. Ing ginu ing kakong sulo at kaligtasan. Itiya ing paniwalan ko, takman ko ing kayapaning Ginu, keting kasalukuyan a panahon. Manalig ka king Ginu, emupay na ning lub mo, at eka tatakot. Wa, manalig ka king Ginu. Ing ginu ing kakong sulo at kaligtasan. Talakad tapuban parangalan ing mayap a balita. Itangan po, tara, pugayan tayo ing kekatang ari, yang bukod pe pakit pakalulu, para karing kekatang kasalanan. Inginu manatiliya ke kayo. At keka antimurin. Pamamasa king mayap abalita agpangkang sanwan. Ligaya keka o ginu. Anamaldo bayo ing piyesta na ning pamaglagpus,
mintay Jesus king Betanya, ing bale ng Lazaro a pepasublia ng mie. Pigsa jaring apunan ka rin. Sinaup yang migsilbi Marta, at metong ya i Lazaro karing kasulo ng Jesus king lamesa. I Maria naman, kinang wayang kapit ng litrong mal apabanglong purong nardo. Kiskusa ne biti si Jesus at pinulis na ladeti king buwak na. Sinangalngal ing banglu king kabilugan na bale. Dapat Judas Iscariote, ing metong karing alagad ng Jesus, ing magtaksil keya, sinabi na, bakit emi pasaling at lungdalan asalaping pilak iting pabanglu, at may pamyela sa ring abli karing pakakalulo. Sinabi na iti uling atinyang malasakit karing pakakalulo. Nune uling mapanakoy, yaing tesorero, at kukupit ya karing salaping ingatan. Dapat nga ng Jesus, pakya laman, paboren yung dapta na iti para kingaldo na ning kanakong pangakutkut. Kaya beyula kabang panawon ding pakakalulo. Dapat kabang panawon ing kayabe yuko. Abalitan da ring dakal a Hudyo king Achu, Betanya Jesus. Inya mentala ka rin. King uli na, nune ban akit dyan naman i Lazaro, a pepasublia ng mie. Binalak da ring pamuntok da ring pari, king papaterya naman i Lazaro. Uling king uli na, dakal la ring Hudyong kakawani karela, at maniwala kang Jesus. Ing mayap a balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya pabengi po kay kayungan. Kumusta na kayo po? In a few days, we will witness the summit of the liturgical year, the sacred Paschal Triduum, ing pamaylasa, ing kamatayan, at pamanyubling mebye ning ginutang Jesucristo. Ini po ing pekataluktok at pekapuso ning kekatamong kasalpantayanan. Uling keni, miga kabaldugan, ing kekatamong paniwalan. And as we prepare para king maulagang kapag masusya na ito, let us first take this moment to pause and reflect on the beautiful gospel we heard earlier. And to guide our reflection, I would like to divide my Lenten sharing on the gospel into 3 parts. Himay-himayin po natin ang mga kaganapan sa Ebanghelyo. First part will be our reflection on the extravagant love of Mary for Jesus. Second part will be our reflection on Judas and his false concern. Yung pangatlo po will be our reflection on Jesus' disposition as he prepares for the cross. And before that, a brief background muna po tayo and some highlights sa Ebanghelyo natin ngayon. The setting happened in Bethany. Kimbale ring may kakapatad a kaluguran ng Jesus. Ninula po rin kaluguran ng Jesus? I Maria, i Marta, ampon i Lazaro. Jesus binisita nala just a few days bayo ya lungub Jerusalem at harapan ng kayang pamaylasa. We must also note na kakaibat na pang petalakaran ni Lazaro, iba't king mete. If you could imagine the overall mood king bale, tutong masaya, o masaya la rin may kakapatad king gewa ng malang Jesus para king familyada. Itipin inyang pepasubli ng mie i Lazaro. Pasalamat la kang Jesus, king depat na,
But on the other hand, there was a gloomy feeling. Uling balo ng Jesus na milalapit na yung aldo na kailangan ng arapan ing krus. Inyapin siguro susulita na yung aldo ng IT, ing oras sa IT, ban akayabe nala ring kayang kakaluguran. He was seizing the moment, uling balo na at panamdamana na ing malyaring mapalyari king paintungol. The highlights of the gospel, mumuna po inyang Maria kinang wayang makamal na pabanglo at many batan king purong nardo at kiskus ne king bitis ng Jesus. Second highlight, inyang Judas Iscariote, kinriticize ne Maria king depat na. Ing sabi na, na dapat kinuskus ing makamal a pabanglo king bitis ng Jesus. Dapat ing gawa ng Maria, nano yun? Pemisalina nemo at ing libe, ing abli, ipanyaw po yun, karing pakakalulu. The third highlight will be Jesus kinontra ni Judas Iscariote king sinabi na. Ing sabi ng Jesus kang Judas, eye pakye laman. Paboren yung dapta na iti para king aldoning kakung pangakutkot. Kaya yung lakabang panahon ding pakakalulu. Dapot kabang panahon ing kayabe yuko. Punta tamo po king first part of our reflection. The extravagant love of Mary. Naniniwala po ba kayo na kapag mahal na mahal mo ang isang tao, kaya mong ibigay ang lahat? Naniniwala po kayo doon? Kaya mong ibigay yung pinakamahal at ang pinaka-the best sa taong mahal mo. Naniniwala po kayo doon? Kapag daw mahal mo, dapat mahal din ang trato mo sa kanya. True love does not calculate. Ang tunay na pag-ibig kailanman hindi mangungwenta. Iniikit tamo kang Maria. Binyena ing peka makamal a pabanglo kang Jesus. Uling kalugurane. She gave so much that for some, it became too much. It became extravagant. Hindi kasi nila naiintindihan. But I would like to believe na inggewa ng Maria, kinggewa ng Maria, aliya menyayang. Sinayang ing makamal a pabanglo. Naramdaman niya kasi na ang pagmamahal ni Jesus sa kanya, naramdaman at naranasan niya kasi ang tunay na kabutihan ng Diyos. Kaya nga, mahal na mahal niya si Jesus. Kaya pagsasayang ba ang ginawa niya kung sa mahal naman niya inialay ang pinakamahal na pabango? Maniwala ko po na walang sayang sa taong nagmamahal. Nung binye mo yung ega-nagana para king kaluguran mo, kapilan man alang masayang. Walang sayang sa taong nagmamahal. I remember the story of this old couple. Actually, kakilala ko la po. Yung babae po ay Filipina, while her husband is an American. Matagal silang tumira doon sa Amerika at doon nga nila hinubog yung pagmamahal nila. May gobrala ka rin, ban ataguyod de ing pamilyado. Agyang ela, mika sariling anak, meging masaya noman. At meging makabaldugan pa rin ing karelang pamiyabe. Inya pong megretarla, ing balada enjoy dana ing karelang bie. But the unexpected turn of events happened. The husband, yung asawang lalaki, suffered from Alzheimer's disease. Kaya naman hindi naging madali ang buhay nila simula noon. To this, apag-desisyonan da na
kailangan lang muli Pilipinas. The wife gave everything she can give and do para King Abeno. Inalagaan niya ng buong buo. Binigay niya yung oras niya to the point na nakakalimutan na niya yung sarili niya. Kahit pa madalas hindi na siya nakikilala ng asawa niya, o kaya hindi na niya alam yung pangalan ng asawa niya, o kahit boses man lang hindi na matandaan, binigay pa rin niya ang lahat ng kanyang mabibigay para sa asawa niyang lalaki. Palaging yung pinakamahal pong gamot yung binibili niya. Yung pinakamasarap na prutas at pagkain. Yung pinakamaayos na serbisyo, yun ang ibinibigay niya sa asawa niyang may Alzheimer's disease. One time po, she was questioned by one of her relatives. Yung sabi na po ning kamag-anak na, bakit itang peka makamal a panulo ing bibye mo kayo? Malyari noman detang alwa. Mapadeta mas mura la. O ba't naman itapang branded ing sasalwan mo para king asawa mo? Sali na kang aliwa. Total, enaneman balo. Balo mo, mas masanting ing magtipid na kamo. But the wife responded. Ang sabi po ng asawa, bibiyeke ing pekabes uling asawa ke. Uling kaluguran ke. The wife understands that it is not about the money, but it's about her husband. Naintindihan niya na ang pinakamahalaga, hindi po yung pera, kundi yung asawa niya. Truly, love does not calculate. Eya mang wento ing lugod. I Maria, kalupanan nitang asawang babay, ain tinjanay agyunang ibye ing pekamal uling para iti king kalugurana. Agyunang ibye ing eganagana para king kalugurana. Kutang po, tanong, hanggang saan ang kaya mong ibigay sa ngalan ng pag-ibig? Hanggang saan ang kaya mong ibigay sa ngalan ng pag-ibig? Kalupataya ba'y Maria na emeng wento? Or maybe, we are just like Judas in the gospel. Huntata na po king second part of our reflection, Judas and his false concern. Nung i Maria, eya mengwenta, i Judas mengwentaya. Agad-agad, convert na ing ulagana ning pabanglo. Ingabli, iyapin ning panyawop namu, kareng pakakalulo. But Judas isn't really concerned for the poor. He's masking the greed, or he's masking greed in the language of charity. He isn't even concerned for Jesus. In concern na, yapin ing sarili na. Sinabi niya ito hindi dahil may puso siya sa mga mahihirap, kundi para sa pansarili niyang interes. Dahil nga kung gayon, makakapagnakaw siya. I Judas, keng puntong ita, eya tunay lulugod, uling mangwentaya. Bala mo kalupa na ng meto nga kamag-anak nitang babaeng o asawang babae, they calculate everything. They are not using the lens of love. Ing gagamitan da, yapining pansarili dang panlalawe. Makalungkot muna, kaluwat neng kayabe, ing ginuta mong Jesucristo. He had many chances, ban alugurane ing ginu. Dapat naagawa, uling mitmuya, king sarili na. Hindi makapasok ang Diyos sa puso niya dahil punong-puno ang puso niya ng kanyang sarili. The irony is, iyang malapit king Ginoo
Pero malawot iya yung puso na king hapong Ginoo. My dear friends, kaluguran kong kapatad, karing adwang bibanggit, nino kaya ikatamo? Katulad ba tayo ni Maria o katulad ba tayo ni Judas? Ikayo pong makapakibat ken. On the third part of this reflection, and the final part of my sharing, is Jesus' disposition as He prepares for the cross. Nandin ikitamo ing adwang lupa naning magnasang lugod. One is like Mary, ready to give her best for the one she loves. Another one is Judas, hiding selfishness behind a disguise of concern. Ngeni naman akit taya Jesus, the epitome of love. Jesus mismo, ing mismong lugod. Alimo ing peka makamal, ing agyo ng ibiye ning Ginoo. Hindi lang yung pinakamahal yung kayang ibigay ng Diyos. Alimo yung peka best, kareng bagay ketiking yato, ing agyo ng pagkalub. Jesus, agyo ng ibiye ing sarili na. Agyo ng isakripisyo ing sarili ng biye para king kalugurana. Inyang kinontra ng Jesus si Judas king sasabyan ng Maria, o sasabyan na kang Maria, pepakit ng malino Jesus na bibyen na rin ng sarili na kareng alwa by allowing others to serve Him. Ining disposisyon ng Jesus kabang milalapit ang kailangan na ng arapan ng krus. Through Mary, Jesus experienced how one can offer the best para king kalugurana. Ngeni naman, iti rin ang gawa na kalug na Jerusalem. But not to offer an expensive perfume. Papasok siya sa Jerusalem, not to offer an expensive perfume. He is to offer His whole life, His whole self. King Diyos iba, king kapamilataning krus. Iya mismo yung makamal a pabanglu ay ikuskus king bitis na ning Diyos iba. Jesus does not calculate. He simply gives, and He gives everything. Binibigay niya ang lahat. Wala siyang tinitira sa sarili niya. Ubos na ubos para sa minamahal niya. Kaluguran kong kapatad, hanggang no karining agyo mong ibiye in the name of love. I hope that as we continue to follow Jesus Christ in the Calvary, we realize how much He loves us. He gives everything for us. Binibigay niya ang lahat para sa atin. Ang tanong, kaya ba nating ibigay o kaya ba nating tularan si Jesus sa pagbibigay niya ng kanyang sarili? Kaya ba nating tularan si Jesus sa kanyang pag-ibig? Kung nagtataka ka at nagdududa, kung posible nga ba itong ganitong pag-ibig, just look what Mary did. Because of her so much love, she was able to offer much. Look at Jesus. Because of Jesus' great love, He offered His life Himself as a great gift to us. Hindi sila nangungwenta kapag umiibig. Inya ali imposible ing makanining lugod. And just go back to your own experiences
of great love. Sa mga magulang po dito, hindi mo naman binibilang o kinukwenta ang lahat ng binibigay mo para sa anak mo. Kinukwenta niyo po ba? Yung baon niya, ganyan, yung tuition niya. I hope you do not. Basta mahal mo lang, kaya ka nagbibigay. Kaya ka nagsasakripisyo. Kasi mahal mo lang. Walang kondisyon. No conditions. Sa tunay na magkaibigan, walang sumbatan. Hindi nyo pinapansin kung sino yung mas nagbibigay o mas tumutulong. Basta't mahal mo lang. Basta't mahal mo lang yung kaibigan mo. Handa kang tumulong, makinig, sumuporta, kahit walang kapalit. Basta mahal mo lang. Walang kondisyon. Ganito yung pag-ibig ng Diyos. Basta mahal mo lang. Kaya ibibigay mo lahat. If we are able to love the way Mary loved Jesus and the way Jesus continues to love us, then we can begin to hope for a better tomorrow. A love that is not greedy. A love that is not self-seeking, not bound by conditions. A love that simply gives, simply cares, simply is present and faithful. And to end this, we continue to hope and pray for this kind of love. Ito po sana ang maging dalangin natin ngayong Lunes Santo. Amen. King lagyuning kayang pamaylasa, managiputa mo, King Ginong Jesus, ban pakiramdamana, ing kekatamong panalangin. Kabang nga tamong sasabi, ganakan mo kami, Ginu, King kekang kayarian. Ulitan tayo po. Ganakan mo kami, Ginu, King kekang kayarian. Ing Ginoo, yaing kakong sulo at kaligtasan. Ninuing kakong pitakutan, king panganib, ing Ginoo, ingatan ako, ninuing pitakutan ko. Ganakan mo kami, Ginoo, King kekang kayarian. Dekapanda ka, anting metong a kriminal, para karing alang kasalanan, ame sukol, at emi dinan katuluiran, manalangin kami. Ganakan mo kami, Ginoo, King kekang kayarian. Biklat me ing pasbol ning paraiso, king maya pa mapanako, para karing palpikasalang manigapo, king kekang kapatawaran, manalangin kami. Ganakan mo kami, Ginoo, King kekang kayarian. Dinaon me ing kaladwa mo, karing gamat ng ipamo, para kaniting komunidad, amanalig keka, manalangin kami. Ganakan mo kami, Ginoo, King kekang kayarian. Tanggapan na sana nin Diyos ing kapasalamatan. Ing kapasalamatan daring tanggapan na sana nin Diyos ing kapasalamatan at kapagnasan daring pamisa. Iulino sana king kayaryanang maligaya ring kapatad tamong mayango na biye. Manalangin kami. Ginoo, kami, Ginoo, King kekang kayarian. Ngeni aduan tamo ing sarili tang kapagnasan.
Ginoong Jesus, bisakeng manatili siping mo at talakad lele ning kekang krus. Ituro mo keng mi katetagan, ban mi sanayaldo, matanggap kami king kekang kayarian, manggaman king alanangga. Amen. Amen. Talakad tapo para kayong pamagin sa nuso. Manalangin kayo kapatad, baning kekatang daon matanggap ya, harapan ng Diyos sikpang mayipayang totoo. Tanggapane sa aning Ginoo, iting daon karing gamat mo. Kikapuri ang po ni kaligaya ng lagyuna, kikasaplala tamo at ng mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos, sa maganda kang igpami, balikdan mo lang mitmong pakalulo, reting banal a kararaptanan, pagmasusyan miketi, layong linisan, at padalisaya na kami, ba na kaming lalong alapit keka, ikang panibatana. Itiyadwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi, Amen. Ginuman tabi ya kaya kayo, At keka antimurin, itasyola ring puso yu, makatas na laking Ginoo, pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos, ing puriyan ang pong pasalamatan daka, kapilan man, ang panuka rin man o igpa, Diyos sa malugod ang pong maganaka. Ang patking kapamilatan, ning makakabos ng pamailasan ng anak mo,
may biyasayang kinilala king ing metoyato nung makanano ng dapat purian ing kamalan mo at king pasabi ng upaya ning krus sinibul ing kayatulan king yato at ing kayupaya ng Kristong may pako king krus. Uli nita o Ginoo, ikamingan kayagom ding anghel ampon banal kikilalanan da ka king mitmong tula ngaming ang pupuri. Ikapi ning banaloig pa, ikang sibol ning sablang kabanalan. Uli nita, ipanyagapumi, itugtugmay ng espiritu mo, anti mo'y titi pangambon karetingain mi, ban pabanala nala, at para kay kami, gawa nilang katawan ng pondaya ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lub, dinao ning biyeno, king pamaylasang pon kamatayan no, kinuha ning tinape, pe pasalamata nakat pinuri, piraso ning tinape, at dinwang naiti karing disipulo ng ano, kuha naiti, ikayungan, at mangan kayo kaniti, uling iting katawan ko, amidaon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinwaning kalis. Pasibahiyang pe pasalamat kaya ka. At binyaning kalis karing disipulo ng ana, kuha na niya iti, ikayungan, minum kayo kaniti. Uling iting kalis ng daya ko. Ing daya ning bayo ang po na lang hanggang tipan, may bubu para kaya kayo. At para karing sablang tao, banketa, may patawaran na ring kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo ing misteryo ning kasalpantayanan. Ang
Inyangi ning gaganakan mi o mapamakalulungig pa ing kamatayan ampo ning pangasubli ng may biye. Daraw miya kaya kay ting tinapyan ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pe palyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Ikamingan sanang misalusulu, king katawan, ampon daya ng Kristo, tipuna na kami ang ting metong ng banal a Espiritu. Ganakan mi oig pa, ing banal na kapulungan mo ang makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod. Kambi ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, yung Florentino, ipasyano, ding obispo mi, ding sablang obispo, mong piting kaya kaming kura paroko, ding sablang pari ang pong diakono, at ding sablang susuyo king banala kapulungan mo. Ganakan mula naman, ding kapatad mi, minuna ng pepay na wag king pihong kapanayan, ning pangasubling mebi, king pakalulo mo, idala mo la, at ding sablang meyaong nabi, ketang masalang harapan mo. Pakalalwan mo kamingan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiya lang angga, ban kayabe ng Maria, ing birhenin doon ng Diyos. Kayabe ng San Jose ng esposo na, kayabe ring na apostol, kambering sablang banal, mibibiya kalugod-lugod kaya ka, king kaya ka, bading panawon, puriyan, ampon padigenda ka sana, king kapamilatan ng sa Kristong anak mo. King kapamilatan ng kambien ampon kayo, kagum ng banal Espiritu, sablang parangalampon ligaya kaya ko Diyos, igpangalubos mahipaya, manggaman king alanganga. Anting metong pamilya, ipasyag tamo, inlugod taking igpa, karingamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Pamiyat sibanwa, misamban niya lagyo mo, datangin kayarian mo, ni pagituan, ketis mi pamintuanin lugmo, ing kakanan mi, ing aldo, ibiye mo ke kami, king aldong geni, amponing patawad mo ke kami, ding salami ke ka. Ikaubos mo kami king sa marok o igpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabis kami nga lang kasasakulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan, ampon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yeso Kristo. Uling keka ing kayarian at ing kayo pa yan, amponing ligaya, manggaman king alanganga. O Diyos sa igpami, ing ginuming sa Kristo, sinabi ng karing apostol na ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nuning pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banala kapulungan mo, lain miyang pamayapan, ampon pisan metongan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pon magari, manggaman kingalanganga.
Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo, mantabe sanang kapilan man ke kayo. At keka antimurin. Ipakitangin ni ing may kakametong tamo king kapayapan. Nyo ing kordero ning Diyos, nyo ing milalako king kasalanan ning yato, mapaladla ring mayaos king apuna ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka. Dapat yagkas mayang amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos, sa paming mitnong pakalulo, iti sanang sakramento mo, kapma na kami, king malablab a debosyon, ba kaming mitutula, king pamagmasusi, ang pong grasyang babunga na niting banala kararaptanan. Iti adwan mi, kapamilyatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lukluk tamo po sagli para karing announcements. Our schedule for the Holy Week and Easter as follows. For Holy Tuesday and Holy Wednesday, April 15 and 16, 5 p.m. Holy Rosary, 5:15 p.m. Stations of the Cross at the church patio, 6:30 p.m. Holy Mass with Lenten reflections to be celebrated by guest priest. For Holy Thursday of the Lord's Supper, April 17, 2025, 4 p.m., Dakit Cordero at Sister Lina Toledano's residence, 5 p.m., Evening Mass of the Lord's Supper, 7 p.m., Adoration of the Blessed Sacrament, Visita Iglesia. Mandated organizations, please check your schedule of the vigil with your respective coordinators. 12 midnight, Grand Stations of the Cross within the perimeter of the village. For Good Friday of the Lord's Passion, April 18, 2025, 5 p.m., celebration of the Lord's Passion. 6 p.m., Solemn Good Friday procession of the Holy Passion and burial of our Lord along the main road. For the Easter Vigil of the Lord's Resurrection, Saturday, April 19, 2025, 8 p.m., Service of Delight, followed by the Easter Vigil. 9:30 p.m., Assembly for the Salubong and Salubong Procession. 10 p.m., Salubong at the church patio. For Easter Sunday, April 20, 2025, regular Sunday Masses at 7:30 a.m., 9:30 a.m., 5 p.m., and 6:30 p.m. There will be an Easter egg hunting and parlor games after the 9:30 morning Mass. Thank you. Talakad po. Bayo po yung tauling bendisyon, siyempre pasalamatan tayo po ing midake king kayang pamigunam kaniting balalamisa, i-Reverend Kenneth Basilio. Palakpakan tayo po i-Reverend Kenneth. Dakal salamat po ano. Reb, dakala salamat, kitang kekang makabaldugan na pamidake. Salamat, pega na kamo kaya kami na ing tutong lulugod, eya, makwenta. Eya, mangwenta. At potang may gumpisa na kaming mangwenta, may gumpisa na namang ababawas. Ing lugod niya. Salamat, Reb, king kaya kang reminder para kaya kami ang timurin po. Pakipangadi tayo po, Reb, kayang tabi rin kayang kaklase, uling kasalukuyan po, magsadya na la for their upcoming presbyteral ordinations. Kapilan niya kasi, Reb? Jun, bala mo ata, buri nakatapong agkat ka ng Reb. Sige po, pakrin tayong pasibayo. Ito po, pakipangadiyo kami po. Anam kami pong deacons, kaya ni pong archdiocese tamo. Yung ordinations mi po, this coming June po, pakipangadiyo kami po. Dakal pong salamat. Thank you, Reb. Inginuman tabi, yake kayo. At keka antimurin. At bendish na kayo ng Diyos sa may payang tutu, ingit pa, ating anak, ating banal espiritu. Amen. Ing misa, mayari ni ometa na king kapayapa ng Kristo. Salamat King Diyos.